fasi ya kwithira bakiumba kuibangira ula bakwenda ngari so sako mwanya china mipango yao ira batonyire yene ngari atwe yara so mupango jara no manko keja gintu kiambere okeja ofisine weja ofisine tukawinta tukagwe ngari bio konda kugura na mono in fact no turatu na sheria ira twinacio na nambere twendete ku maintain kuretain kana tuwe namba fulani tukwenda kwithira twino kiamene gitu na ira tweginya ni NTSA tukienda kuongera nambe no mwa kwithira kwinai so kenda tumba kwithira kwina mbenera ukeja kwithira ko kwenda ogwe kwija kwi mumembo mweru tutomba gwitikira tukwira ati weja haraka no ntoba ati pengine kuja ntu bauga muno imbecha mbikira chito gasa kone sibi yuti priority igintu kiambere je tukalena ogwe ndiguru tumenye ngari mbio kwenda kugura tumenye ikanya kari kutuna ketha twina kanya ndene company yetu kwi ngari yumite tukwenda ku replace kana ikanya twinako so weja twakara ndiguru twakwana twakonia list yetu na twakonia ngari yetu ile twinacio na au nandi twakwa device ule ubirite kuandika apply in fact you apply for that kana fast keja kuonora batu twakwa kanya kale so nandi kibatu tutenda kumatuga ati o muntu eja ati no mwanka wije tukalendigo so kira tumba kwa device ya ategeri betu ikwamba ukethira uwe ukienda kugura ngari na ukienda kunjoinira kintu kiro burite kuthithia ikweja okeja ukambona undi CEO o muna ndi CEO tukomba karandigo na ugo tukaria na twakwira mipango irereo ira twithira twinyo na karithi agetekaniria na uni bakenda kweja na laidi bena mipango yao weja gisa kwenisa ni bena mipango yao so hii mipango tutitonya irenya twi matatu na association no tukwibara bakwenda ngari kiwango giki na kwiba kwenda namba sinya tuomba kwethira tukiuga namba ici akinya twikinya mwaka mona tutikwenda namba ici ukora no nduko mya wikira ngari cigakora na cio ciethire nya comment ka boina inya so nandi tuti mipango general tumba kuwa wendo tonya ugeto tonya na njireji different circles then and different management na procedures cia kwitikiria ngari njeru twatonya ndene ya menya sako batu tofauti kidogo na yetu ni sako huyu yao meane company na company maybe bundi bomba kwenda yo company limited yeje ni company limited so yetu niyo ni savings and credit utu tutudura antu tutelimita antu ba limita wani sheria ida tuikite mono sheria chiangari no tubatu tuikage nanzi bitikiria ngwete tuina category ida tu chiangari kuina category ra tuita beba shukisha category u ni ra dereva idere na conductor ngari u ni idere na dereva na conductor tuina category ingine yo tuita express yu idere 14 sita na ni tikiri tu ikinya baro ya exemption ya conductor na idere express yu ito ya njirene tu mwana beba shukisha conductor amba kuyukiria mtu kati atika amamero akinya maoa akayukia ene stage lakini yu itada ibonto tumeta express unio category ingi kwina category ingi nio tuita shatu shatu nio ni 14 sita kinya yote conductor na shatu chetu chederi kuma maua weta Nairobi na kuma Nairobi weta Mombasa na sito arugure rinya Mombasa tuena rinya ringi na Nakuru kuna ndiba tuito weta national ito almost region ito kama region nyingi timiru yonka na ito kwa kiuri ngechoka ke kiuri gyaku ankwenda kwa na category okay akwenda we qualifier satu to kune to wikira watonya gasa okay they to qualify satu to ke beba shukisha ni rabona achi na rangi ngurudi stika chia chuchi za ingurudi each ya express 14 express yu chidera chichen green you ne diu iteo ya irate ati uni express
na ndi batwi ora bundia kuwa no mwanka wa apply ukaireta obishine ukatweleza ngari ku kwe namba kinya tutienda utonya which category ukakwitha ngari ku ni nkuru uteta tukunenkera satu twajokia na kwa beba shukisha so ikaringana na state ya ngari yako state ya ngari iri na pia kinyawe kwina condition terms and condition ira twakunenkera we obishine uchithome na witikirio sisaini kwina rende ta membership fee eu ni okarea but before then buru the application no kareta document changari ekaveto ni committee baveti bametikiria leo twakwangu ahendi kuria kuria iko mwisho kabisa so one of the factors no mwanka withio wina ngari tutikinya kithisako utitikirwo tena ngari yes thank you ngitikagia orio kubangaga kwethorwa gitonya ndene ya sako either ya menya kana yara express ya kumba kwethorwa kiwatira kana kumba kwethorwa kimenya imawatho jai ko kathingatira ni mbio yongwe kwendekana kiri gutonya kiri sako ije na nandi tukija kiri kugura ngari no butwe ara rate ngare kinyete la ikire ule mbugo kuga inkwenda kugura kinyani box inkwenda kugura ntonya kire sector ya matatu yes ngari ni ko depend pia kwena ngari ya ontu ya Toyota Kenya ngari ni very expensive tutikwa ni expensive ontu kwena kinya financials miando bakuo antu bakasikia tokareria financials yao ngari kwena ya Toyota Kenya ni ko range kuma 4.2 mwaka 4.4 okay lakini kwena hii nacho inge tuchieta atia kuna 7L ingeji cia kawaida ofira ira with 3.5 ona manual vehicle no kuiwatira automatic vehicle you can get most of them are used vehicles so kiwango ichelereire kiwango biu yes na kire financials ibwetekeragia mtu ejete na kire baraba como finance tuge for example atikumba kuigurira ngari lakini na financials how na teoringiomba kwiroro kwenda kugura ngari lakini atena mbecha kire roterero financing no bad advice bakaona financials ya solution sako baina asset finance na ya batu to approach it as the sako ibako members betu baina need ya ngari to batu financiera so that device because kinya bonko alilinya rate chao ngona they are friendly kinya repayment na interest rate they are friendly so solution sako ere rate chiayo chiesawa in fact inkiongera ukarithia ugera anko ya na kwanje example ojo uga ngari ukuwa ugategemea ni aliko wa phone uitege ukuwa automatic wetsedera kwi 3M au weta kimanyo 3.5 witia ukuwa Toyota Kenya sina around 4 something so na ndigwo kaigwa ra ukinyira na mono ito device ategeri babetu mbere ugenya kugura ngari rugurite kwijo wakarandigura na manager kethe uriwo gutaniria ngugi na menya wakarandigura manager yaba mubeta bakairu drivers no tubana kundo muandika kugura ngari muandika mbechira gakure icio kuona rero ukeja wone mbechira nyanu cia cio tiona you'll be frustrated you'll be very disappointed so rugurite kwijo office-ine wakarandi bakwira no tungari tutoka manage we manage the vehicles you buy twajukia ngari tuka manage so hata kwira ngari yuma mbechingana na ngari ga kwa service indication igitanga turatumba go expect na ngari iji mantu ja para ile na mbechingana na trip
ya tantu kwimwe uri expect kinya Nairobi itangugie sako ikona kana company ikona mbeca iji nawe wimwe ngari ukona mbeca iji so twakwa guideline twakwa guide uroka gura ngari nete ku disappoint mbere witogura ngari ominyori rogurire ngari na we nayo inyaje jajale mote ona gwa otiona gwa gwikia it's good agwa approach mbere feja watu approach twakwa guide twakwa njira cionde no titabuthuku ngitikagia muraithirio Meru TV akomba kwithirwa akigwa ugeta kugura uteambite go consult menya sako iburayukirie gikombe kairi twayukirie kombe ringi tukiria Meru TV nkatho muno awamwe na Solution Sako na Grace Park University mona muno kuruki kinya ateja betu no ntuba kutuvuti no ntuba patumite tukachiwe kombe kiu. Thank you. We thank you very much. Thank you. Ndenda o twira atire ni mikakati ire ko bwene yo ko make sure gikombe giki botatunyo no nto kwe baraba bagotagete gukijokia kinya bona ndaika inka yake ndaika emwe batu tutagetete kukimenyera tutatunywe na njire kuongela kinya training you itwa trainer madereba na pia kuensure ngari chetu roadworthy tukakimenyera na njira chionde. Yes. Thank you. Rasa tu mikakati ire ko bwikite kutunya menya gikombe giki no ntokinya bwinkomenya no bochi ometie mwanka bukinye bume namba 2 na ndebwitie namba 3 twabatunya nyawe batwije kinya bono no mwanka betho ibambere tie gwikira ruwa ibajirere aja tumuchezo kila kina bata muno kurukia jonde i customer care na standards mbira antu we don't mind nyoge toge ngari cia kumurango ne mbira antu ni antu kanya beje baitango icha matatu oti matasi standards so batu tu ra express ne nyare ndi secretary wa matatu na association kila mbempa saisa standards kuhakikisha ngari ni nderu kuhakikisha ngari well maintained kuhakikisha drivers vaisa sawa na they are disciplined jaujo kuwa training jauto kuwa tanambi na kuthithia tumanto kethe customer betu tugakisha jaroje ruko gwata tubakundia twabatwa nka chief ara twabathithia tumanto na ngari reba gwitane kethe ngari nde na twabakea like now during this Christmas season na nandi nya baichoka ukeja kuja stage ati mantu jaraja kugira ngari turija twabandika twaba list kulingana first come first serve beja twabandika lietwa watu nyangari ne utikunganganira na mbecha na chetu kamikishwa tikuinyeria antu batu itatona jare gitara kurip no nto Christmas no nto igochoka iro tukwenda kwenda ni bara twithara twina wothe time so tukamikishwa we control ketha tukuwa tuongera ishiringi gana kana magana jairi we make sure that's the amount na tukamonitor so services is very important na batu twira icho tukwenda kumikishwa tukokiria nkuruki kenda customers vau vetu na twibacokairia nkatho muno no tubakwithira giant jeyo gwitwa menya na baba gwitwa unique tukiumba ku machine inyamenya au turakwina bona sana so standards tukwenda gukiria na discipline na kuhakikisha customer vetu itoba respect na twabathithia what is necessary. Thank you. Deji standard deji training ndene ya menya sako ndatega nkona thachie tuno kaima tukire na nkwenda tuthi lakini ndaika na few seconds ndenda otwire nembie u customer benu bagu expect mwaka jumweru kumanya na company kumanya na sako ya menya sako kiria client benu bagu expect client betu tukwenda ba expect twithira staff betu baithira ba imokatias baithira ba ikatias na bakaithira bakiona they will be very friendly na inyano ntubwa ko to promote to achieve that achievement batu na tu abwandu with a very to abwandu na njire nzongi kabisa era bukawirirwa bore biria betu. Yes. Thank you. Tukichoka Raha Express na tea client bagu expect mwaka jo kuambiria mbere nkomea gache tu ikuthira kwigantuka mwanti gwetere karaga financing Solution Sako
unde ndo bacokeria nkatho kwaria mara tumenia Solutions Sacco from twepinjuti ibo baturetete batu finance kuma ngurwe kuma nandi twina premier class in fact batuthithitie bwega na inyoge hata jaminde bakondia na bi ugapatina na Solutions Sacco uteta wrong so we want to thank them aja na kunkenda wera customers betu kila tukwenda kubathithiria muno mwaka juu mweru oje uigwa standard cietu icho tukwenda kuongera nkuki ugeta systems chetu we are now the computerized systems in digital so weja otonya ngarinera you expect your service njega ukaeja na namba ciaku customer gatana na beku gitara yaku ya jukwa ukona message ile kethera ikoeja details in case of private vya ngari bubu kwethera kuruntu buga happen jirene na uni ndio munene nkona message menye customer aga communicate na only through that message na nikamya nkajukia tu so this mwaka juu tuambeje 2023 customer betu service ira turabaete mbere ibe expect to buy mkoroki na chetha improved ibwega sana chokeria barabara abona nkere gikombe nkatho na njira na ndaika itego kinyenya seconds 20 no to that nkatho muno no tubabara batwere kombe na inkuwe ibwega na ituko expect batwi kuritira abiria nguibu bwega na customers betu bakawirwa nontu na tui baromba batoye feedback service ira to bwa itu kwenda boto ya feedback kinya na abo akosero itu we are expecting babu tuira na tureta ro thank you ibwega sana ndienda uchokie nkatho kiri barabara bumikire number 2 no uchoke kiri partners barabara mbere go partner na tu kiri mobango jojo junte kiri Grace Park Solution Meru Matatunas oni on behalf of Matatunas Association Karire Matatunas Association ankwenda gucokia nkatho inyingi ki Meru TV Meru TV tena ro tombaniria last year twithirite twina boy twithirite communicator na ibatu supportete ukejotega mpango juu na improvement yetu kwa barabarene it's through the initiative we bethirite baino ya usalama barabarani so inko bacokeria nkatho muno Meru FM na bendere guto support yo Meru TV bendere guto support yo Meru FM na toka improve kulingana na nya mwaka juu twambiria bethire bena mpango oju na gikombe giki nakyo igi motivate muno nkauga partners betu Meru Grace Park hospitali bara manto healthy in fact bara ba usikite abo ibako bamenya na ibaiji bakweja na service mbea solution jo mpombere kuga tena ya mengeja kuga solution lakini in fact ibagita ngoginja kama na bangi ponde bara ba usikite kenda kubacokeria nkatho na kugureba muno na mwathani abo thari mebwinde na batiete gututethia twi matatu industry accident inyi ya barabara ibwega sana ngitikaga kinyandere bajupenu bakumba kwetho baikinyirwo nibo na benu kinyabo ibwega sana no tubara tumba kwetho tugikinya ndategatha yakwa ne kai matukitana no mwanka twithire tugitonya kirinteto cia thaithatu ajangu kare na Abraham Karethi wa rutere rwa Menya Sacco na nawe ni Joseph Bundi kuma nteretia kuma kirira shatuna nwe General Secretary wa kiama kia Meru Matatu Owners Association ni bwega sana na ntopa kuja ndene studio gorobo naro ni bwega sana na muraithiria wa Meru TV akomba kuthoro akimenya kira kitite na mbere na akomba kuthoro akimenya kwina kiama gigwitwa Meru Matatu Owners Association kiri baraba kwenda kuigura ngari kunga ushokira nkatho tia mwanya ntopa gwita na mbere kuthoro orendene ya mubango joto tukubana nimbeta kwa Nancy Ndogo ke baibira nonto na ndene shokerete nikenda nka kumenyithia na ngigukinyithia ithigithio kirinteto cia Meru TV ugorobo narwe